Yes, welcome back to the smallest corner of the internet. Kanizere ko mumeze neza mwese aho muherereye. So tuje mu makuru y'imyidagaduro, n'igice makuru y'imyidagaduro agezweho by'umwihariko hano mu Rwanda, gusa dufata no mu bindi bihugu ya muri Afrika ndetse no ku isi muri rusange. Ndacyari kumwe na Jennifer. Nambaranze kuvuga muri yabivuge. Ya racyari kumwe na Jennifer nk'isanzwe. Yego Jennifer, nabonye Bluce Melody ari yatangira urugendo rwo kumenyekanisha indirimbo ye ikomeje kubica idafite ubusobanuro kabisa. Pom Pom. Nitwa Pom Pom. Nabonye abanyarwanda ari ubusobanuro bayihereza, ariko so Bluce Melody yatangiye urugendo rwo kumenyekanisha ino ndirimbo yitwa Pom Pom. Mbere reka twakira abantu nka babiri muri iki kiganiro bashe Goodrich. Hello Goodrich. Yes Goodrich, ongera ijwi. Yego turakumva, ongera ijwi. Urinde uherereye he? Yego Jean de Dieu. Jean de Dieu. Kuri kuvuga akajwi nk'akabakobwa ariko. Kuri kuvuga akajwi nk'akabakobwa Jean de Dieu. Ongera ijwi kabisa. Uherereye he? Nyamasheke. Jean de Dieu Nyamasheke. Nyamasheke bimeze bite? Jean de Dieu nta vibe ufite kabisa, wagira ngo iwanyu imvura iri kugwa. Goodrich, hello Goodrich. Yes Goodrich. Salamu. Salam. Urinde herereye he? Jori bite? Bite? Nziza. Uherereye he? Kanombe. Urubyiruko rwo mu Rwanda rurakene. Turabizi. Urabizi neza ko dukene? Ndabizi. Ufite konti muri banki? Njyewe. Oya. Ufite imyaka ingahe? 19. Kubera iki udafite konti muri banki? Nyine nayo mfite. Mama yawe irakora? Hari amafaranga angahe? Ntabwo ari menshi. Nangahe? Hari no muri 80. Jori wiga mu kangahe? Narasoje. Ayo mafaranga wayakuye he? Nayakuye. Nayakoreye. Nose kubera iki uvuga ngo turakina? Turakenye izi mpamvu se. Nuko abanyeshuri turi gusoza tukabura akazi. Wabuze akazi? Narakobuze. Wagashakiye he? Erega umuntu abura ikintu yashatse. Wowe wagashakiye? Ahubwo se niyo natagashakiye, naragashatse ahubwo kandangira. Ubwira hano hambere wageze bakakwima akazi. Ugiye kumbeshya? Ahantu nagiye. Nose wagashakiye. Nuko natazaho kaba. Mugire inama. Mu gitondo byuke. Harya wambwiye ngo utuye? Kanombe. Okay. Ugenda hano Kanombe. Ibyo byose uza ahantu hari abakire bafite n'amakampani akomeye. Bakenera abakozi. Uvugisha abakire batanu usaba akazi. Babiri muri bo baraguha akazi. Nabizi neza. 100%. Yego. Ubu nzareba niba umbwira ari ukuri. Ejo uzabikora, uzongera ubwire ko wabikoze. Murakoze. Urakoze cyane. Turangiye twakira n'undi muntu umwe. Goodrich, hello. Hello. Yes Goodrich.
ni sawa urinde uherereye i Rusizi mumeze mute abantu b'i Rusizi namwe murakennye abantu b'i Rusizi namwe murakennye Rusizi nimwe bantu ahubwo mukize ku isi siko Rusizi ya b'inkweto ya 5 mukennye gute ntabwo dukennye cyane kubera ko urabona twese duturanye n'umupaka murambuka forode forode okay ariko mwege murabona ko hari uburyo mwakorana uburyo burahari bwinshi ushobora kubona akamuka muri Kongo bakaguha amadolari urakoze cyane Jennifer twe turi kuvuga kuri Bluce Melody uyu munsi ariko yatangiye ejo nimugoroba nibwo yagiye muri Kenya yerekeje muri Kenya agiye kumenyekanisha ari mu bihe byo kumenyekanisha indirimbo yitwa Pom Pom. Pom Pom ni indirimbo rero imaze kurebwa n'abantu barenga 4 miliyoni. Uyu munsi Bluce Melody uko ashoboye kugira ngo ibe yafata uruhande runini ndetse imenyekane kurenza cyane n'izo miliyoni enye zirenga cyane. So ni Pom Pom imaze ibyumweru bya muri 3 hanze ikamaze kurebwa rero na miliyoni. Uyu munsi ari muri Kenya hagiye kwimenyekanisha araza kuva muri Kenya yerekeza muri Tanzania aviyo muri Tanzania abe yajya muri nabonye ari muri Uganda. So ni mu buryo bwo kumenyekanisha iyo ndirimbo cyane ko ari indirimbo iri muri top 5 zacu akaba ari nayo ya mbere ukaba umenya gase okay